Alright, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Reka nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza aho muherereye. Ikaze makuru yo ku Ibendera TV agezweho kuri aya masaha. Reka mbabwire ko nge nitwa Umukada, namaze kugera muri studio za Ibendera TV ku makuru agezweho kuri aya masaha. Rero reka mbibutse ko uyu munsi turi kwa gatanu tariki ya mbere Gicurasi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Namakuru twinjiyemo rero agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Shiti bakunzi bacu muraza kunyemerera mbabwire ko butuvugana bwana Joseph Kabila Kabange nyuma yo gufatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika amaze kugira icyo atangaza, akaba ari ibintu bikomeye cyane amaze gutangaza asubiza leta zunze ubumwe za Amerika kuri ibihano bamufatiye. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, kandi muri aya makuru muraza kunyemerera tugaruke ku magambo akomeye cyane, n'amagambo amaze kuvurwa na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, akaba amaze gutangaza bigiye gukurikiraho nyuma y'ibihano byamaze gufatirwa bwana Joseph Kabila Kabange. Bamwe bati 23 igiye guhorera uyu mugabo. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye, muraza kunyemerera kandi muri aya makuru nshuti bakunzi bacu mudukurikira gatanu kuri kagenzi kako tuze kwerekeza muri Ituri. Ubu ngubu tuvugana muri Ituri haturutse inkuru y'incamugongo kandi ikomeye cyane, abarenga 100 bose bishwe mu bwicanyi ndengakamere bwabereye ahitwa Ibasa, abaturage bahungabanye bikomeye cyane. Ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye hamwe namwe nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi uraza kunyemerera tuze no kugaruka kuri inkuru. Hari ibyo ushobora kumenya bijyanye n'umwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kubona mu muryango w'abibumbye. Uraza gusobanukirwa ibikubiye muri uyu mwanya, cyangwa se icyo abantu bakwiriye kumenya no gusobanukirwa. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, kandi muraza kunyemerera turi kumwe muri aya makuru tuze kongera kwerekeza muri Ituri. Aha muri Ituri ndakubwira yuko umutwe wa CRP ni Convention pour la Révolution Populaire urashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC ubwicanyi bw'abasivile, ibintu bikomeje gufata indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Uraza kunyemerera aho dukurikiye hano ku Ibendera TV, kandi tuze no kugaruka kuri inkuru ivuga yuko abantu bagera kuri 5 bose baguye mu manuka yabereye muri leta zunze ubumwe za Amerika. N'impanuka y'indege ikomeye cyane, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma bwana Trump rero we amaze gutangaza yuko byasaba cyangwa se bizasaba imyaka 20 kugira ngo Irani yongereye kwiyubaka. Akaba avuga yuko ngo ibi ari kubishingira ku buryo Amerika yashegeshe iki gihugu cya Irani. Hanyuma se niba bimeze gutyo, igihugu cy'Uburusiya n'Ubushinwa barimo kwikinga mu marido mu ntambara ya Amerika na Irani. Ni biki rero aba bagabo baherereyemo mu marido y'iyi ntambara? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Mubona intambara igenda ifata isura ikomeye cyane, muraza gusobanukirwa neza ibirimo kubera mu marido y'iyi ntambara. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero ni munyemerere mbabwire yuko n'ubundi turi makuru n'amakuru twinjiyemo aka kanya hano ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, mbahaye ikaze mwese. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nago nzigera ndambirwa kukubwira ngo ukore subscribe, kuko twamaze kumenya yuko hari abantu baba batafitemo umutima mubi ariko bakabyibagirwa kubibutsa. Rero ni inshingano zacu, reka ibintu tubigenze gutya nawe ubigenza uko, ubundi mukanya nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, reka nanone nongere mbahe ikaze mwese mudukurikiye, ikaze risesuye aho muherereye hose abadukurikira muri mu bihugu bya Afurika, tubaye ikaze abadukurikira muri mu bihugu bya kure no ku migabane ya kure cyane, namwe tubahaye ikaze. Reka ku mugaragaro batangarize ko twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye, n'amakuru yo kuri uyu munsi, n'amakuru ku Ibendera TV agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo tumaze kubabwira haruguru. Hanyuma ni munyemerere mbabwire ko Bwana Joseph Kabila Kabange amaze kugira ibyo atangaza, akaba amaze kubitangaza nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze gutangaza ko zamufatiye ibihano. Bwana Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaganye ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amaze kuvuga ko ibirego bamushyizeho bimuhana nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ari ukuri. Kuwa kane ni ku munsi w'ejo tariki 30 z'ukwezi gushize kwa kane muri uyu mwaka, nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila nyuma yo kumushinja gutera inkunga ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo wayoboye iki gihugu mu gihe cy'imyaka 18 biciye mu itangazo ya sohowe n'ibiro bye, yavuze ko yakiranye gutungurwa kiriya cyemezo, avuga ko ari icyemezo kidafite ishingiro rikomeye, gifite impamvu za politiki kandi gishingiye ku birego bidashyigikiwe n'ibimenyetso bidashidikanywaho. Ibiro bya Joseph Kabila bimaze gutangaza ko kuva muri 2001 ubwo yafataga ubutegetsi kugeza muri 2019 ubwo yabuvagaho, yitangiye ibikorwa byo kongera kunga igihugu, kugarura amahoro buhoro buhoro, kunga abanyekongo, kubaka bundi bushya leta no kugarura ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi biro byavuze ko ku butegetsi bwe ari bwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuye mu ntambara y'akarere yari yarayisenye bikomeye, isubirana ubumwe bw'inzego za leta kandi igira ku nshuro ya mbere mu mateka yayo ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro kandi mu buryo bwubahirije umuco wa demokarasi. Ku bwa Joseph Kabila, icyemezo cya Amerika ngo kiratangaje cyane kubera ko ngo gishingiye ku bivugwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushobora gutanga ibimenyetso bifatika abishyigikira ibyo bwamushinje imbere y'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo bukorera mu kwaha kwabwo. Yagize ati kubw'ibyo icyo cyemezo gishobora gufatwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Afurika no ku isi yose nk'inkunga ihabwa igitugu n'akarengane, nk'uruhushya rwo gucecekesha buri wese uvuga agamije kurwanya ruswa, kunyereza umutungo w'igihugu no kwiharira ubutegetsi. Mu yandi magambo ngo ni nk'inkunga ihabwa ubutegetsi busimbuza leta, agatsiko k'abantu bukitiranya kwihorera n'ubutabera kandi bugakoresha impamvu z'umutekano mu gukandamiza no kwica abatavuga rumwe nabwo. Joseph Kabila yongeye gushimangira ko ashyigikiye ubumwe bw'igihugu, ubusigire bwacyo, amahoro mu gihugu cye no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'igisubizo cya politike kirimo bose ku kibazo cya Kongo. Uyu munyapolitike yasabye ko uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwagira umumaro ugaragara mu gushaka igisubizo kirambye ku bibazo byugarije Kongo, bitari by'umutekano gusa kandi bitareba gusa uburasirazuba bw'iki gihugu. Ni ibibazo birimo imiyoborere ya politike n'ubukungu kandi bigira ingaruka ku gihugu cyose muri rusange. Bwana Kabila yashimangiye ko amahoro ngo ntazubakirwa mu gufata abaharanira imiyoborere myiza kubazwa inshingano, ubutabera n'ubwiyunge bw'igihugu nk'abanyabyaha.
uyu akomeza avuga ko hagomba kubaho gusaba abanyamategeko be gukoresha inzira zemewe kugira ngo arwanye icyemezo yafatiwe biciye mu gusaba ibimenyetso bifatika byashingiyeho mu kumuha ibihano no kurengera icyubahiro cye, amateka ye n'uruhare rwe mu guteza imbere ituze rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaboneyeho guhumuriza abanyekongo bakomeje kugirwaho ingaruka n'imiyoborere iriho, abizeza ko agomba gukora uko ashoboye atitaye ku gitutu icyo ari cyo cyose kugira ngo agarure demokarasi, ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubumwe bw'igihugu, ari byo bizatuma habaho amahoro nyakuri kandi arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkwibutse ko ibi turi kugarukaho ari ibyatangajwe na Bwana Joseph Kabila Kabange nyuma yo gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero tuvugana, nyemerera nkubwire yuko twinjiye noneho mu bijyanye n'ibyo Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje. Alliance Fleuve Congo M23 iratangaza ko igiye gukora ibintu bikomeye cyane. General Sultani Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo M23, aratangaza iki? Umugaba mukuru w'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 General Sultani Makenga yongeye gutangaza ko nta gahunda bafite yo gusubira inyuma mu rugamba bavuga ko rugamije kubohora igihugu, ko ahubwo ubu ngo aribwo rugamba rugiye gutangira. Ibi yabivugiye Kanombe muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye, Major General Sultani Makenga yanenze bikomeye ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa, ayishinja kuba yarangije igihugu binyuze mu miyoborere mibi, ruswa n'ivangura. Yagize ati, igihugu cyacu cyarangiritse, cyangijwe na leta ya Kinshasa n'abanyapolitike bashyize inda zabo imbere, bamunzwe n'ivangura, basenye igihugu, mwarahunze bitewe n'aba bantu b'i Kinshasa. General Makenga yakomeje yashimangira ko Alliance Fleuve Congo M23 itazigera isubira inyuma, ahubwo avuga ko ngo izakomeza urugamba kugeza igihe ku ntego yayo. Urugendo ngo rwo kubohora igihugu ntiruzasubira inyuma. Ibi ni byavuzwe na General Makenga agira ati, urugendo rwo kubohora igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiruzasubira inyuma. Turizeza ko tuzakomeza tujya imbere kugeza intego igezweho. Yanahaye mukoro abayobozi batandukanye abasaba kujya bashishikariza abaturage gukomeza ibikorwa by'ubukungu no kudahungabanywa n'intambara. Aho yagize ati, mwegere abaturage mu biteho, mu bacungire umutekano. General Makenga yavuze yuko nyuma y'ibikomeje kuba nk'igitutu bakomeje kugabwaho nka Alliance Fleuve Congo M23, yavuze ko ngo intambara yo kubohora iki gihugu aribwo igiye gutangira, ureke ibyo ngo abantu bavugaga. Ibi rero bikaba byafashwe n'abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga nk'icyemezo gikomeye Alliance Fleuve Congo M23 yafashe, kandi ikakigaragaza kigamije guhorera Bwana Joseph Kabila Kabange wamaze gufatirwa ibihano ashinjwa kuba atera inkunga abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. General Makenga akaba amaze gutanga ubutumwa mu buryo bukomeye cyane, akaba ari ubutumwa abwahuranya amaze gushyira ahagaragara. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, nimunyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri nkuru ivuga yuko muri turi abarenga 100 bose bishwe mu bwicanyi ndengakamere n'ubwicanyi bwabereye Basa. Abaturage kugeza ubu bahungabanye. Amakuru ateye ubwo bakomeje guturuka mu ntara turi, aho byatangajwe ko abarenga 100
ijana bishwe mu bitero byagabwe mu gace ka Basa, ibintu byateje ubwoba n'agahinda gakomeye mu baturage no mu gihugu muri rusange. Nk'uko byatangajwe n'imiryango ya sosiyete sivile, ibyo bitero ngo byabaye mu buryo bwagutse kandi butunguranye, aho abagabye ibitero binjiye mu midugudu bagatangira kwica abaturage b'inzirakarengane, abandi bagatwika amazu yabo ndetse bagasahura ibintu by'aba baturage. Amakuru avuga ko ubwicanyi bwabaye mu ijoro, aho abaturage benshi batari bafite uburyo bwo kwirwanaho cyangwa guhunga, bigatuma umubare w'abapfuye ugera ku rwego ruteye inkeke cyane kuri aka kageni. Abaturage bavuga ko bamwe bishwe mu buryo bw'agashinyaguro, abandi bagatwikirwa mu nzu zabo, ibintu byateye igihunga gikomeye ku baturage. Sosiyete sivile yo muri aka gace yatangaje ko iki ari ikimenyetso cy'uko urugomo rukomeje kwiyongera muri Ituri, kandi ko niba nta ngamba zihuse zifashwe bishobora kurushaho gufata indi ntera ikomeye. Ibi bitero byatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'aho hatekanye, nubwo naho ubuhungiro budahagije kubera umubare munini w'abahunga. Abasesenguzi mu bya politike n'umutekano mpuzamahanga baravuga ko ubwicanyi nk'ubu bwerekana ko ikibazo cy'umutekano muri Ituri gikomeje kuba ingorabahizi, nubwo ingabo za leta ya Congo FARDC zikomeje kuvuga ko ziri mu bikorwa byo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri aka gace. Baravuga ko kuba ibitero bikomeje kugabwa mu buryo nk'ubu byerekana ko imitwe yitwaje intwaro gifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye bigashyira abaturage mu kaga gakomeye cyane. Si ubwa mbere muri Ituri hagwa abantu benshi, hakaba ubwicanyi bukomeye nk'ubu, kuko aka gace kamaze imyaka myinshi karazahajwe n'intambara n'imitwe itandukanye yitwaje intwaro, aho abasivile bakomeje kuba ibitambo by'izi intambara. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, nimunyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri ingingo nayo ikomeye cyane. Ubu tuvugana unyemerere nkubwire ko leta zunze ubumwe za Amerika ni Loni, ikaba Loni rero yamaze guha umwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye. Mu minsi ishize ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye Loni New York muri leta zunze ubumwe za Amerika habereye umuhango wo kuzamura amabendera y'ibihugu bitanu byatorewe kuba abanyamuryango abadahoraho b'inama y'umutekano ya Loni. Muri ibyo bihugu harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bahrain, Colombia, Letonia na Liberia. Uyu muhango wari ikimenyetso gikomeye cy'intambwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itewe mu ruhando mpuzamahanga, kuko kwinjira muri iyi nama abiyishyira mu rwego rufata ibyemezo bikomeye mu mutekano w'isi. Iyi nama y'umutekano igizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bihoraho bifite ububasha bwa veto n'ibindi 10 bifite ububasha budahoraho bitorwa kuri manda y'imyaka 2. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatorewe uyu mwanya binyuze mu matora aba mu nteko rusange ya Loni, aho ibihugu bigize uyu muryango bihitamo abahagarariye imigabane itandukanye. Afurika ihabwa imyanya 3, bityo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yarahagarariye akarere ka Afurika yo hagati n'akarere k'ibiyaga bigari. Iyi ni inshuro ya gatatu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye kwicara muri iyi nama nyuma ya manda zabayeho mu mwaka w'1982 kugeza 1983 no mu 1990 kugeza 1991. Ibi bigaragaza ko nubwo iki gihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'imiyoborere imbere mu gihugu gikomeje gushaka ijambo mu byemezo mpuzamahanga. Kwinjira kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri ibi bihugu byanayishyize mu itsinda ry'ibihugu bya Afurika bizwi nka AFRI cyangwa se ATRUA, bikorana mu guhuza inyungu z'umugabane imbere mu nama y'umutekano bigamije guhuza imyanzuro ya Loni n'iy'ubumwe bwa Afurika. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itari mu bihugu bifite veto, uyu mwanya uyiha uruhare rukomeye
mu gutora no gufata imyanzuro ku bibazo by'umutekano mpuzamahanga, kwemeza cyangwa kwanga kohereza ingabo zo kubungabunga amahoro, gushyigikira cyangwa kunenga ishyirwaho y'ibihano ku bihugu cyangwa ku bantu, kuyobora ibiganiro byo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu. Ibi bivuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugira ijwi mu byemezo bireba akarere k'ibiyaga bigari, ariko ikabikora mu bufatanye n'ibindi bihugu 14 bigize iyi nama. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeze n'aya makuru. Aya makuru mbabwire ko tuyakomereje nanone muri Ituri. Kugeza ubu tuvugana aha muri Ituri, ndakubwira yuko abarwanyi ba CRP, no kuvuga umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire, barashinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ubwicanyi bw'abasivile. Ibintu bikomeje kuzamba, bikomeje kuba agatogo n'agaterera nzambe mu ntara ya Ituri, aho uyu mutwe wa CRP wasohoye itangazo rikomeye ushinja ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gukora ubwicanyi bwibasira abasivile, ibintu bikomeje guteza impaka n'umwuka mubi mu karere. Nk'uko byatangajwe n'uruhande rwa CRP, bavuga ko habayeho ibitero byibasira abaturage b'inzirakarengane mu bice bitandukanye bya Jugu, aho bashinja FARDC kuba inyuma y'ibikorwa by'ubwicanyi n'ihohoterwa rikorerwa abasivile. Mu itangazo ryabo, CRP yamaganye ibyo yise ubwicanyi bwibasira abasivile, kandi isaba ko abayobozi bamwe bo mu nzego za gisirikare n'ubuyobozi bafatwa bagakurikiranwa n'ubutabera. Uyu mutwe wanavuze ko niba nta gikozwe vuba ngo hakurikiranwe abakekwaho ibi byaha, ushobora gufata indi myanzuro ikomeye, ibintu bishobora kongera gukaza umwuka mubi mu ntara ya Ituri. Ibi birego bije mu gihe FARDC ku ruhande rwayo isanzwe ishinja abarwanyi ba CRP gukora ibikorwa bikomeye byibasira abaturage, birimo ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubwicanyi bw'abana mu duce twa Jugu. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru. Aya makuru tuyerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mbere yo gukomeza n'iyi nkuru, nyemerera nongere ngusabe niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Ibitekerezo byanyu muraza kubiduha, turaza kubinyuzamo amaso nimuramuka mu biduhaye. Abantu bagera kuri 5 baguye mu manuka y'indege yabereye muri Amerika. Abantu 5 baguye mu manuka y'indege no ya Cessna 42-1C yahanutse muri Wembley, ni muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ziyanditse ko urwego rushinzwe ubwikorezi bwo mu kirere rugiye gukora iperereza ku cyahanuye iyi ndege. Inzego zishinzwe umutekano n'ubutabazi bw'ibanze zatangaje ko amakuru y'ibanze agaragaza ko iyi ndege yagenderaga ku muvuduko wo hejuru cyane igihe yakoraga impanuka. Iyi ndege yanyuze mu kirere, indi ndege yanyuze mu kirere, iyi ndege yahanukiyemo ikaba yageze aho yajyaga nta kibazo igize. Bikaba rero bikomeje kuvuga yuko iyi ndege guhanuka kwayo bishobora kuba byaturutse ngo ku muvuduko w'indengakamere yagenderagaho. Ibintu rero byatumye ahangaha n'ubundi abantu bagwa igihumure kubera uru rupfu rw'aba bantu bagera kuri 5, n'abantu benshi cyane. Uwo rero abivuga yuko ibi byababaje abantu batari bakeya. Reka nshuti dukurikiye twerekeze muri iyi nkuru ivuga yuko bwana Donald Trump amaze gutangaza ibintu bikomeye cyane, aho avuga yuko akurikije uko ngo bashegeshe Irani, iki gihugu ngo bizagisaba imyaka myinshi cyane kugira ngo cyongere kwiyubaka no kwisuganya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Donald Trump yatangaje ko igihugu cye cyatsinze intambara na Irani, ndetse yongeraho ko bizatwara Irani imyaka 20 ngo yongere kwiyubaka.
Bwana Trump mu kiganiro yagiranye na Newsmax, Perezida Trump yavuze ko ingabo zirwanira mu kirere n'izirwanira mu mazi za Iran kimwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu byarimbuwe. Nubwo Trump yigamba gutsinda iyi ntambara, ariko bamwe mu bandi bategetsi ba Amerika babwiye CBS News ko Iran gifite ubushobozi bwa gisirikare burenze ibyo ibiro by'umukuru w'igihugu cyangwa urwego rw'igisirikare muri Amerika batangaza. Abategetsi bagera kuri batatu batangaje ko hafi kimwe cya kabiri cy'ibisasu bya misile bya Iran n'ibikoresho byo kubirasa byari bigikora igihe amasezerano yo guhagarika imirwano yatangiraga mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa kane. Trump we ariko yagize ati twabashenye mu bintu byose kandi niyo twahagarika intambara ubu byabatwara imyaka 20 kugira ngo biyubake niba byanashoboka. Trump yongeyeho agira ati kandi ibyo ntibihagije, tuzagenzura neza ko batagira intwaro za kirimbuzi. Ku ruhande rwayo Iran ivuga ko igikomeye kandi izakomeza kwirwanaho ikoresheje uburyo bwose ifite. Bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho izi mpande zombi zikomeje kugenda zikaza umurego w'intambara hagati yabo. Ibi rero bikagira ikibazo cyangwa se bikagira ingaruka zikomeye ku baturage hirya no hino ku isi nzima. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru twerekeze muri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane ubu ngubu tuvugana, mu gihe Irani na Amerika bakomeje guhangana. Uburusiya n'Ubushinwa bari mu marido y'iyi ntambara. Ese barimo gukora ibiki? Yemerera rero ibi tubyinjiranemo ku buryo burambuye gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nyemerera nongere ngusabe, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, nkundira unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV cyangwa se ukaba rusanzwe dukurikira ariko byarakurenzeho, nkundire unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Reka nkubwire yuko rero ubu ngubu ibirimo kubera mu marido y'intambara ya Amerika na Iran ari byo twerekejeho ubu ngubu. Intambara irimo guhuza Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo ikomeje guhindura isura y'isi mu buryo bukomeye, aho ibihugu bikomeye birimo Uburusiya n'Ubushinwa byinjiyemo mu buryo bwihariye ariko bwitondewe cyane. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibirimo kubera mu marido. Nubwo ibi bihugu byombi bifatwa nk'inshuti za Iran, ubufasha bitanga ntiburi ku rwego rwo kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye, ahubwo buri mu buryo bwihishe kandi bufite imipaka igaragara. Ku ruhande rw'Uburusiya, amakuru agaragaza ko butanga ubufasha bushingiye cyane ku bya gisirikare n'ubutasi. Moscow ishobora gufasha Iran kubona amakuru y'ingenzi ku bikorwa bya gisirikare bya Amerika n'abafatanyabikorwa abayo, ndetse ikanayiha ikoranabuhanga rigezweho ririmo radari na drone zifasha mu gukurikirana ibibera ku rugamba. Ibi bivuze ko nubwo Uburusiya butohereza ingabo ku rugamba, bufasha Iran kwirwanaho no kumenya aho umwanzi yaherereye, bityo Iran nayo ikarimbura. Ku rundi ruhande ni ku ruhande rw'Ubushinwa, ubufasha bugaragara cyane mu bukungu n'ikoranabuhanga. Iki gihugu gikomeje kugura peteroli ya Iran ku rugero runini, kikayifasha gukomeza kubona amafaranga nubwo iri mu bihano mpuzamahanga. Uretse ibyo, Ubushinwa butanga ikoranabuhanga mu itumanaho no mu nzego zifasha mu micungire ya gisirikare, ndetse bukagira uruhare mu biganiro bya diplomasi bigamije kugabanya ubushyamirane. Nubwo hari ubufasha bukomeye, Beijing yirinda kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye kuko ifite inyungu nyinshi mu bucuruzi mpuzamahanga
mahanga kandi idashaka guhungabanya umubano wayo n'ibindi bihugu. Igitangaje nuko nubwo Uburusiya n'Ubushinwa bifasha Iran, nta na kimwe kigeze cyohereza ingabo ku rugamba cyangwa ngo gitangaze ko cyinjiye muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Ibintu rero bikaba biri bimwe mu bikomeje gukaza iyi ntambara. Mu gusoza, nubwo Uburusiya n'Ubushinwa bifasha Iran, ubufasha bw'ibi bihugu bufite imipaka ibagarukiraho kandi ntibugaragaza ko ibi bihugu byiteguye kwinjira byeruye mu ntambara mu buryo bugaragara, ikintu gikomeza gutuma isi yose iba mu gihirahiro ku cyakurikiraho, n'ubundi bikomeza kugaragara ko iyi ntambara bizagorana kugira ngo irangire, nyuma yuko ibihugu bikomeje kuba byinshi byinjira muri iyi ntambara, bityo bigaha imbaraga iyi ntambara zo gukomera. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, rero ngayo nguko ko byifashe mu isi nzima kuri aya masaha. Nimunyemerere rero mbashimire cyane mwese mwabanye natwe muri aya makuru, n'amakuru ku Ibendera TV, n'amakuru yagarukaga hirya no hino ko isi yifashe ubu tuvugana. Nge nitwa Umukada. Reka mbere yo kuva muri studio za Ibendera TV, shimire abantu mwese mwadukurikiye, shimire abantu mwakoze like, shimire abantu mwakoze subscribe, shimire n'abakoze subscribe aka kanya ariko nabagiye kubikora. Mwese rero mwagize neza, Imana ibane namwe, ibarinde kandi ikomeze kuba mu ruhande rwanyu mwese. Bye, ciao ciao.